Hrvatska loše upravlja svojim nekretninama, zato je i osnovano Ministarstvo državne imovine na čelu s Goranom Marićem, koji najavljuje zaokret u vođenju imovine. Poručuje da se imovinom neće samo upravljati, nego da će se njome i dobro gospodariti. Što bi sve trebalo učiniti da država na svojim nekretninama počne zarađivati novac ili da barem prestane gubiti u ovoj mjeri, pokušat ćemo doznati od našeg gosta. To je direktor tvrtke FO Development i predsjednik udruge developera pri HUP-u, Denis Čupić. Dobrodošli u Studije 4. Dobar dan, pozdrav gledateljima. Dobar dan. Evo, država u vlasništvu ima oko 1,7 milijuna čestica. Dakle, tu su stanovi, poslovni prostori, zemljišta, šume. Na prvu to zvuči kao bogatstvo, međutim, znamo da to nije tako. Stalno slušamo da se državna imovina teško stavlja u funkciju. Evo, zašto je to tako? Pa ja bih rekao sljedeće. Mi smo s ovog aspekta šta imamo? Ja bih rekao da imamo jedan od najvećih portfelja u Europi ako izuzmemo skandinavske zemlje. Znači, Hrvatska nakon skandinavskih zemalja, mislim, prva u Europi po udjelu državne imovine, posebno državnih nekretnina, da demistificiramo imovinu. Znači, stvar je u tome da mi godinama tu imovinu posjedujemo, a njome ne upravljamo. Ako to prebacimo na nekakvu, ajmo reći, financijske odnose, kada imaš određenu imovinu, kad s njom upravljaš, onda tu imovinu vodiš na taj način da iz nje ostvaruješ određene prihode. Mi stalno spomenjamo prihode iz imovine kroz aktivaciju, monetizaciju, kapitalizaciju, ne znam koliko sve pojmove nismo u zadnjih par godina izrotirali. Većina političkih programa je imala to u svojim, većina stranaka u svojim programima je imala takve pojmove i konstantno smo se nabacivali iznosima. Kod udjela u trgovačkim društvima iznosi se mogu nekako odrediti i kapitalizirati kroz bilance, kroz nekakav potencijal koji takva društva imaju. Ja bih rekao kod državne imovine u smislu udjela u trgovačkim društvima samo se država treba odrediti koja su strateška u kojima ima smisao dugotrajno biti unutra i držati i za njih moramo stvarno naći najsposobniji menadžment da bi izbjegli ono klasično, a to je što se kod nas često događa, da je to jednostavno jedno leno uhljebljivanja i gdje ljudi jednostavno gledaju ta društva kao idealnu mandatnu poziciju za sljedeće 4 godine. Kod državne imovine, ono što ja konstantno kritiziram već godinama je upravo to. Da smo mi godinama tu imovinu posjedovali. U onom trenutku kad je bilo potrebno najaviti smanjenje deficita kroz prodaju, bacali brojke, da niko nikada nije sjeo, vidio koji je potencijal te imovine, da su se odluke donosile pretežito politički. Iako za mandata prošle vlade, znači za mandata Milanovićeve vlade se dogodila jedna stvar, da se napokon pobrojala ta imovina. Ako smatramo to velikim dosegom, tako je. Ali ako to smatramo velikim dosegom 4 godine vladavine, da smo napokon dobili Excel tabelu u kojoj piše šta imamo, onda je to jako mali doseg. Političko upravljanje za tog mandata je postalo još i veće. Imali smo totalni apsurd da je ministar unutarnjih poslova predsjedavao povjerenstvom za raspolaganje nekretninama. Ja se smatram stručnim u financijama i u ulaganjima, ali ne u unutarnjim poslovima i ne bi mi palo na pamet da se idem gurati da budem ministar unutarnjih poslova. Isto tako mi ne bi padlo na pamet da operiram srce nekome. Konstantno se govorilo o tome da ćemo nešto prodati i onda šta smo ponudili? Ponudili smo zemljišta koja su redovito bila neriješenih vlasničkih odnosa, koja su bila neriješenog prostornog plana, za koja nije postojala nikakva projektna ideja i očekivali smo da će ta zemljišta ili te nekretnine netko ponuditi puno. Da bi netko ponudio, pod navodnicima i kolokvijalno rečeno, puno, na tim zemljištima treba biti razvijeni projekt. Određeni projekt koji donosi nekakvu perspektivu novčanog tijeka i onda razgovaramo o tome da nam dolaze kapitalni ulagači. Investicijski fondovi i određeni, ajmo reći, ulagački produkti koji će na takvim nekretninama samo ulagati. Oni ne žele razvijati projekte i ući u taj rizik. Druga stvar je da smo mi godinama, ono malo što smo prodali ulagačima koji su došli u Hrvatsku, boriti se s našom administracijom i svime i razvijali projekte. Jasno, ostvarili su određenu dobit. Sad je druga stvar da je ta dobit u novčanim tijekovima izašla van Hrvatske. Da se nije jačala domaća perspektiva, da se nisu jačali domaći developeri, kao što na primjer Austrija i Poljska rade, gdje država u domaćim developerima vidi svog partnera i taj novčani tijek ostaje ovdje kao određeni zamašnjak za nekakve nove investicije, za jačanje domaćeg sektora. Kod nas se vidi šta se dogodilo, uništili smo građevinsku industriju, uništili smo domaće developere. Da, imate li možda teško stanje ovo? Tako, vaša ocjena sigurno do sada upravljena državnom imovinom je vjerojatno niska, ali možete li nam reći koliko upravljati? Pa gledajte, ako mi krenemo dobro upravljati i ako mi kao država, a vjerujem da će ministar Marić i u nekim razgovorima koje smo imali sada i o konferenciji koju smo organizirali, je vrlo zainteresiran da se jača, dajmo reći, takva jedna nacionalna komponenta. To je ono što ima Austrija, što ima Poljska, a to je upravo taj nekakav
ajmo reći, vrlo visoko nacionalno orijentirani kapitalizam. To nije intervencionizam. Potencijal takve imovine je vrlo velik. Ako samo uzmete u perspektivi da razvijemo godišnje 7 do 10 projekata u perspektivi nekakvih vrijednosti projekata 50 do 100 milijuna eura, komponenta razvoja u takvim projektima je nekakvih 7 do 10%. Govorimo o tome da u prvih 2 godine razvoja projekta 7 do 10% od takvih investicijskog volumena, i ako stavimo na stol da je to recimo milijardu eura godišnje, znači 100 milijuna eura godišnje ostaje u Hrvatskoj kao nekakva dobit koju ostvaruju onda hrvatski developeri, ne odlazi na druga tržišta. Neko će reći pa i strani developeri posluju pod hrvatskom tvrtkom. Da, posluju pod hrvatskom tvrtkom, plate porez na dobit, ali novčani tijek te dobiti odlazi na neka druga tržišta, jača njihove domicilne kompanije, koje se ponovo onda u Hrvatsku vraćaju kao građevinske kompanije ili tako nešto, koje onda ponovo na našim nekretninama ulaze u neki novi zamašnjak. Imamo dovoljno jakih hrvatskih firmi, imamo dovoljno jakih hrvatskih developera, projektanata, financijskih kuća, koje bi mogli biti partner države i ostvariti takav potencijal da što više iz takvog investicijskog ciklusa ostaje kod nas. Ono što se recimo, evo, Brioni su vam dobar prijem. Imamo 4 godine se govorilo o projektu Brioni Riviera. O tome da smo angažirali tvrtku koja će napraviti određenu studiju za državu. Nije uloga države da radi studije. Što se na kraju dogodilo? Pokazalo se koji operateri hotelskih kuća imaju interes na Brionima voditi hotele. Ali niti jedan investicijski fond nije iskazao interes da ulaže na Brione. Zašto? Zato jer Brioni kao takvi nemaju razvijen projekt. Vi ste već govorili o ovom isplativom modelu, austrijskom modelu. Možete li ga sada malo pojasniti najjednostavnijim rječnikom? Pa evo da ga čisto demistificiramo. Slično i poljski model. Austrijski model, poljski model u segmentu pogotovo državnih nekretnina u onom trenutku gdje država postaje i korisnik tih nekretnina. Idu jednim vrlo jednostavnim smjerom. Kažemo, država treba određeni prostor za neko ministarstvo. Oni se zalažu za tržišni model, ali ne tržišni model gdje država kaže evo vam natječaj, ponudite mi 100 prostora, od tih 100 prostora ja ću odabrati jedan. Pa na kraju odaberemo jedan tornjić. I onda imamo 3 godine glavnu temu u novinama da se kritizira neki ministar zašto je odabrao prostor u nekakvom tornju. U Austriji oni raspišu zahtjev za zajedničkim ulaganjem gdje privatni partner za državu na državnom zemljištu razvija uredski prostor za državu uz uvjet da određeni dio tog projekta bude komercijalni. Za onaj dio projekta koji ide za državno korištenje, znači za određeno ministarstvo, se garantira prinos od 2%, koji je vrlo nizak prinos čak i za Austriju. I onda je apsolutni zadatak privatnog partnera u takvom projektu da ovaj komercijalni dio, koji je obično uredski prostor, neki trgovački prostor, hotelski prostor, uz takvu zgradu, komercijalizira po višom postotku, kako bi osigurao sebi dobit, ali na kraju dana iz takvog zajedničkog ulaganja i država dobiva određenu dobit, zato jer kroz to zajedničko ulaganje dobit ovog komercijalnog, privatnog dijela, dijelom ide i državi. I to su vrlo jednostavni modeli. Govorimo o tome, mi imamo najavu, recimo, ako se sjećate najava Zagreb na Savi. Kada je Čačić izlazio s najavama da će se naći nekakav ulagač, tako je. Naći se ulagač kojemu ćemo mi dati da sagradi kompletno novi dio Zagreba za državu, za ministarstva, za urede državne i tako dalje. I onda ćemo njemu dati sve ove stare prostore, nazovimo ih kolokvijalno tako, da on se s tim prostorima pod navodnicima igra i da ih polako razvija. Vidjeli smo da nije imao niko interesa za tim. Kapital ima drugi zadatak. Kapital, ako ste klasični fond menadžer, vi ulažete negdje, dođete i hoćete vidjeti koliki će vam biti prinos na određeno ulaganje. Vi se ne želite bakćati razvojem. I drugo što imamo, recimo, dobrih primjera vani, a to je revitalizacija neperspektivnih nekretnina u državnom vlasništvu. Ono što, recimo, prosječni gledatelj možda danas uopće neće razmišljati, to je da su pošte, da su HEP-ove zgrade, da su zgrade FINA-e u krajnjoj liniji državno vlasništvo, koje su doduše pod kapom određenih javnih tvrtki, ali niko mi neće reći da je zgrada HEP-a u Gundulićevoj ulici perspektivna nekretnina za HEP. Niko mi neće reći da je zgrada pošte u središtu Pule sa distribucijskim centrom nekretnina koja je perspektivna za Pulu. Sa privatnim partnerom razvoj takvih nekretnina može donijeti nove sadržaje u centar grada. I sad su samo 2 rješenja. Hoćemo ih prodati po damprišnim cijenama na tržištu ili ćemo naći hrvatske privatne partnere koji će zajedno s državom to razviti. Što će raditi ministarstvo državne imovine, novo osnovano, koje sada sve drži pod svojom kapom? Kakva su vaša očekivanja od tog novog ministarstva? Pa naše očekivanja su da će ono biti vrlo otvoreno prema domaćem sektoru, da će biti spremno
uključiti nas, da li kroz nekakav think tank, da li kroz socijalno partnerstvo, gdje smo masa nas poduzetnika i kroz udrugu poslodavaca članovi, pitati nas napokon za savjet. Recimo ono što je CERP kod raspolaganja udjelima u tvrtkama gdje država drži udjele, je imao socijalne partnere kao članove povjerenstva. DUDI u onom dijelu gdje je raspolagao nekretninama, nas kao realni sektor, kao jedine one koji imaju stvarno iskustvo s tržišta, nikad ih nije imao. Vi ste imali odluke DUDI-a gdje DUDI poništava odluke prijašnje vlade, a da se s nikim ne konzultira. I takve neke stvari napokon kao prvo očekujem da se počne razgovarati. Rotary 1242 u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom organizator je humanitarne akcije radi prikupljanja sredstava potrebnih za adaptaciju i opremanje kabineta senzorne integracije Centra za